sorto e majjere. Bismillahi rahmani rahim. Sorto e majjere ado Allah heblande matikere ado arde manen faddere irritoyoda ajiyanoma e majjube dalami tora defte den duudi kono anda hay wotere njaato deftere heɓano laaworoɗa majjere yarowo beere aña golle wona e jokko rewɓe ma jiwo jokkowo worɓe ɓe jiwite e ninsuɓe angal ɓadagol ma lando ɓen karamokoɓe towuɓe gande faamuɓe ko noone e faayere sabu suɓugol ko wowlay ko waɗa ko lekki wonande anduɓe eto anda no rewira jooma ma heɓa no soñoroya ko moƴƴila kara fiɓeɓe wondema janngugol faransiye e ngele ko wonagol e majjere humaki si wona e faljere janngu faama itta leydi ma e majjere gollu heɓa ƴawna yimɓe ma e ɗiidere tampere sorto e majjere ndaare suka no woni e jokko rewɓe ɗulle ko o saatiiɗo jombude ciwo laɓaaɗo no bonna hoore mum fewndo ka moodi metti heɓude kori sorto e majjere awo ɓen ƴoggooɓe wiyan fijen ko fewndaare eto kadi ɗaɓɓora lekki mayde sabu wo mo feni felli fenata hirsa miɗo tamƴini sorto e majjere wata a halfin bonugol ma moƴƴugol leydi ma ndin fof lamɓe ma an kadi yo woodu ko nafuɗa ko ɗum si allahu on weltanoma wata a suuɗo waɗa ko lorrata leydi ma howti damba ɗum e lamɓe ma wata a janngu haa faama yilto lorrirangal gandal ma sorto e majjere oya kan no settoyo ka woɗɗino ne wori soodira makit no hoyiri arta fusira koye yimɓe mum no kaaniri uddi to baafe ka subaka fiiyo naatu arsike ma uddo fineter on ka subaka fii wota laawo arsike ma sottino danɗe fiiyo ɗoyto sattende ko kaawakeeji ɗayre ko egga e piɓalle ñolɗe gude sadaka e kurunda ko wawanma talki e gaara ñolɗi koko lorratama hoolagol ko ɓe wiyata rawaniyanke ma ɗum wuppetake e asewe ko majjere timmunde eko humpituma fii ribugol gite ma fegganɗe koyɗe eko andinma fii ko ɓe wiyata dille hara a suutu ɗum ka deftere kaako ka sunna immorde hadisaji selluɗe kori sorto e majjere adinoɓe ma halkano e ñalleɗi ɓe fiɓuno ka maɓɓe ko hiitaaɗi hande ɗen fewndudi e morloɗe oñiiɗe yoolooje wota iw e finde ma sellude fiiɗa inna arumen janne fiima on fof men fawtike mi yeddaki a tawti ko dala ɓe jonnete kono miɗo sikke ko finde sellude ma hisunde e nde aljanna wonata sakkitorde ɓuri dala ma ero hittude awa nanugol tun yewtere taññanani ñaawoore hara hewtanaale ko faljere mawnude sabu suɓugol ko wowlay ko waɗa ko lekki wonande anduɓe e oya musidɗo kadi no filili majjere kere ko addugol sattende ka diina haa ka wontira yimɓe ɓen ɓiiteende kori ɓurɗoma mo tawata andintamo si wona allah imminiino ɓurɓe ma yottinoygol ka diina ma nulaaɗo ma kane ɓe hoynoye wota on sattinoye e a gollidere o hadise ka a ɓuro ɓen karamokoɓe towuɓe gande faamuɓe an ko woni wo ko yo ŋeerine awa gollitir oya aya alqur'ana ka allah wi ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين noddu e laawol joomi ma noddira ñeeñal e yewtereeji moƴƴi yewtidir e maɓɓe yewtereeji moƴƴi ko joomi ma andi on ooñiiɗo e laawol makko ko kanko andi feewuɓe ɓen on tini kenko ƴoyre kono kenketi kenko ɗayre awa sortoɗen e ɗayre ma majjere ma faayere l'islamu ardiranali en sattende ñentinen ɓen karamokoɓe towuɓe gande faamuɓe ɓe tawata ko nunɗuɓe
miijiɓe kadi piiji ɗin fof ka l'islamu ko yo newine humike e saljere l'islamu alana dambugal rayima feere ko ma tawa ka tippuɗa ko ka deftere ma ka sunna immorde e hadisaji selluɗe heɓugol gandal ronka yi'ude laawol kangal gollitire ma addugol feere moƴƴere kono nden ronkeje ɓeede ko hunde sattunde tentini siko sabu mawnintinare woɓɓe añugol nulaaɗo ma ɓen jokkuɓe mo haa salo muñintinde ko naari tagol e hoynonge en wi'ooɓe kadi wondema ɓen gomɗinɓe fewɓe ko komoɓe Allah wi ko ɓen tigi woni majjuɓe ɗaytuɓe kono ɓe laatanaaki ɗum ko ɓe annduɓe